kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Henyo Trap Youth Council haka arpo hendu tarik uyayong arja arpasau kala hiar biang syakaja kasa ki poiwir halum survey kabadang hap hapo ka Shillong Cantonment Board hadin bakaseng kalalap ya kejingsa bean kita ki petwir bat bantan tuuru ya ka boarding kaseng haringkat ki briu na po katanat jong ka MECL kilalet ban jenrat na phang ya ki wire light basyutan tu na po ka Ajmera klemda siu ka by boarding. Oh được tuh, oh được tujuh ibu antara. Size nya berapa? Buah ni, dalam. Saprek ni semua. Habakran cekilat patai kubor nakaliang ubah Roy Kupar Sendram Ulaong bana kaliang kaseng kamla ban pediang bakat ka sorkar kadang kendiat ben riu tat haduk baki seng balang neki riu pat ba kin pen i ke jingduna ya ka kamram ke baki deban le kaseng kala kentui ka tanat MECL baka deban kendiat thia bat ban kit kli ya la ka jong ka kamram om dei tat haduk baka seng kanda pen i ke jingduna kaseng kala kentui ke MECL baka deban pen shitom ki batan tu ya ka boarding bat baka dei ban ai tang ki basiu pisah. Nomor ba kakum ka jiksam jongate menta kala don te da sistem duna te long mitari te kakum ikon semua bayo untuk ulah le site bel e mo kama le si long ka au pede long le si wi ki wayar mi tho kilit chino giwan chino tapi bin ba complain thingi ba nakalian te revenue te ngila manong tangi mitari mo Em long pi kini gila bro ka kisim bet illegally nong mitar ki connection ya. Kumung tong meter ida umyo i ba ki connect illegally nong meter. Kata kan kede ba nomor ba kalau jeng hab ban em pihak ben ya semak ayu ini yo nomor ba meter ida. nomor ba habo lagi kumpan ka meter ba kaya lu Beli dan le connection sesuai long complain to office kan dan lagi umla ni em hab ben le i tong meter ida mah. hab complain ni se office kan ba Pak tali ki yang ni ki tau. Alai. am Ni ki consumer ni asiu nangi berkhat ni ya bam ai plus kini consumer nang ni kumu kila ban ai lain it's against electricity ai sya kalau ilegal te sya ban sim kamil tau ini smart long company te di hak pencem yo meter ida yo meter ida sya ban sim action nomor om tai u ba ya boro ahi ni smart nomor ba company ki nom ja chip ni smart guys mình là món cái ba pipi cái ba ki beri sim kin yo tai kata kan de ben yo lang cuy kalau nama kan de kata ka de batu tingin nang nismat ingin hapan khot di meter da bro hi beli jeling beli di meter kami ini ro दिन के टाइम पे हम लोग बच्चा लेके हम लोग का पैसा वैसा सब हम लोग के पास कर्जा वर्जा है हम लोग उठा के हम लोग चला जाएगा मामा खाली 2 दिन का टाइम दीजिए खाली 2 दिन का चला जाएगा हम लोग 2 दिन खाली 2 दिन में हम लोग अपने एक भी पैसा नहीं मालूम है आप लोग ना गरीब है जाएगा कहां जाएगा बच्चा लोग नहीं है हमारा हस्बैंड नहीं है तो डिलीवरी इसका भी मरद नहीं है मेरा भी हस्बैंड इलेक्शन के लिए घर गया बच्चा लोग भी स्कूल में अभी स्कूल से परमिशन लेगा तब जाएगा अब लोग का बस्ती का है हम लोग का बस्ती बरपटा आसम कब आया था इधर में हम लोग छोटा से बड़ा हुआ इधर में कैसे जी बचपन हाँ मेरा तो पहला हम इधर में बड़ा हुआ था शादी हुआ था फिर लाटम में हमारा शादी हुआ था फिर हमारा हस्बैंड इधर में एक दुर्घटना से गुजर गया था फिर हम 4 बच्चा लेके हम इधर में आके हम इधर ही से 13 साल हो गया मेरा हस्बैंड गुजर गया तब से हम 13 साल हो गया बच्चा लोग को लेके हम इधर में मतलब काठमांडू फंक्शन के हम चाहते हैं आपको कौन लेके आया इधर में हम छोटा था उस टाइम हाँ तो आया था तो अभी बच्चा लोग भी बड़ा हो गया बच्चा लोग स्कूल जाता है हम लोग का अब निकong ni ang isoba hadin bami ketua kubur ke bana kalian dapat seng menden ke sini lawan yang ni ke jaka nalor bangilap begini gibriu ke song bean yang ni ke jaka klem ke jingbet jongnu ngila lap ru
ba kiring tu ya kalait jadian bami ketua kubur nakaliang jong keseng menem step ngiyok jing tip ba kinong tre jong ka MCL ki officer jong ka MCL kilawan akan ikajaka ban le ya kabodon kam nengkong hot ngisngo ban pen pau ya kajing ai kuble ya kajing simkya jong ki officer jong ka MCL ba marsen mi kajing wan jurup jong ngi menden kesini mata kasini kita simkam akaba kilawan ban ot ya kalait jong kini giyeng ki ba laring tu lengba ki meter na ki wei pat ki yeng ki ba ka MCL ka island reha kajuk ka poru ngasoban pen pau ya kajing saudiau ba kibor sorkar la kalong ka MCL ne kinu ki boru ba kini kibor sorkar ki kendit benria tat onda bangi kum kaseng ngipen i ki jing duna ki ba maki akajaka kamdei syu ka kamram ko jongi bandang ong ki bandang kentu ki bakin le yala ka jong ka kamram dengan basungsi kalong batat onda ki seng bhalang dan tat onda ki rupat ba kipen i ka jing duna ka jong ki kini ki beriu lane ki bor sorkar ki shim lane ki kendit thia kani kadi ke ka ba nakaliang jong kaseng ngimla ban pediang ngiso ban kentu ba lomba kani ki jingja ka belajar menen ba menta ka singing so ban kentu ya ka MCL nang ni syakhmat ba kumnu kimla ban yo i ba de ki spa teli ki yeng ki pendon kam bakla lane ki tu ya ka boarding elektrik lomba ka jing a jong ka MCL hakajing tip ka jongi kini ki beriu mdei tang bagi syu tawa lani ki syu ring lomba ki nakinu kini ki plug lani ki light ring bun ki ring hi da ki meter kajing keli ka long ba utau meter reader ubaka MCL ka pha man lau benai ben let bet lani ban shim jing ken ki bel light ki le ayu ngila yo ban ya keren bar SDO jong ka revenue badai pet ya kani ka jaka jong ka MCL ngila bu jing keli yo ba balai meter reader jong bi umla ban pet bagini ki beriu ki ring tu lani ki highlight tu syakini ki jaka dan nakaliang ka jongi ngilapan power do ka basay ban kentu yo ba uday ban simkam wat ikini ki meter reader ru mar ngimte ba yo lesi kini ki meter reader lani ki lineman ki jong ka MCL ki don bentalang hak ban supply tu ya kalai ne ki don jing yo nong lembah kani ki jing highlight ciki spa teli ki long yeng hang ni ngisngau ban kentu ka MCL ba kadai ban conduct inquiry ya kani ki jing ja khnang ban pensitam ladalap ladlong ki long yeng ki ba itu ya kalai la kalong lineman la kalong yo meter reader ladalap bakile kidon bentalang hak ban aitu ya kalai ka MCL ka de ban simkam halwa kini ki beri ki bodon ti tenak leng jong kaseng so sesisian ban banjur ya ka MCL ba himdei ban kendet thia tat andau mangi gi pen i ki jing duna lane mangi ngilap ki kambean reka de ka kamram ko jong pi ban pentikna ba ya ka bor light lane ka boarding de ban aitang itu ki beri ki basiu ka boarding nomor oro we ka jela kum ki dong snong ni pendon kam ka boarding kat kum ka jing pendon kam ka jong ngisiu te kanom khiathan se ki basiu ki wei pat kin yo nong lane kin yo ya kalai kata kalong ka jing kentu na kaliang ka jongi kum kaseng ya ka MCL ngis ngong kendet ru bantem ha jing sisangi ru yo jing tip menem step ha ku for shipo khat ui bije baki MCL ki don ngani ga jaka ya ka bahadien bangil ayo jing tip ngilawan lang ngani ga jaka rengin dala poy ngani ga jaka ngi keren bigi officer jong ka MCL ki bedai pet ya ka vigilance cell ngilap bakini ki brio nadu men step kila dapan out upai ki wayar ki ba highlight segini ki jaka ngisngo ban ong ba kani ka pen isai bakadon ka kajingnya trailang ne kajingnya subut hapreng ki brio ki ba tip hai kani kam tengah soban kentu ka MCL bakadai ban kandak ya ka inquiry kenang mantip pala dadon sya ki brio ki ba don benta hak ni jing rung tu ya kalai de ban pensitom ki kat kongkaan